grasya na asagot pagraramanan ta isu tibiyag amin nagapuan rigat ken nam ay Diyos pagkamangan anyaman abanag intay biru ken anyaman arigat intay parmeken wen nga agpayso ti Diyos tulaeng irad ken namnama dinto aglemme ti ayat ti Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan ta isu tibiyag amin nagapuan rigat ken nam ay Diyos pagkamangan inay ayat mo ako dagiti na panglaw nakakaasi dagiti mawaw kasken ka o apo balinen na ka tapno ti ayat mo di may paida di ayat ti Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan ta isu tibiyag amin nagapuan rigat ken nam ay Diyos pagkamangan imay ka uapo ket nagrigat ka agpaay ti amin aparswa panakaadipen amin akita itad mo ti ilim iwaya-waya ti ayat ti Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan ta isu tibiyag amin nagapuan rigat ken nam ay Diyos pagkamangan